Ngisindisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu Kristu ephethe impilo yami. Amen. Nami ndibulela ukumthatha ngokwami. Amen. Ndingathathwa kamama, ndingathathwa katata, kodwa ngengowami. Haleluya. Ndibulela ungasinselwa abazalwane, sinselwe yona. Ngoba xa umuntu akafundisa ukubhekwe kuwe, ubana yenza kakuhle, enzela abantwana abancane bajonge kuwe. Kodwa ndibulela ukumthathela ndimthathele yona. Haleluya. Before siyezweni ngizocela umama uxinana sithandazele. Thank you, Lord. Oh, yes. Oh, Yes, Lord. Shukuthi mengekho umoya akukho bomi. Haleluya. Ingakho athi hlalani nilinde isipho endiyakunika sona xa sele nina ndingekho phakathi kwenu. Umoya unginika bomi. Haleluya. Ndizokuthi qha ndifuna sigqithe kule ndawo kamoya engcwele. Xa sisindisiwe kuyanyanzeleka umoya engcwele ube nayo. Ngoba xa ungumzalwane ungenaso isipho, ngoba umoya engcwele is given to us as a gift. Xa ungenaso isipho ekuthiwa ngumoya engcwele kunzima uhlale uzinze ungumzalwane. Uphetha uzinze enkonzweni ungazinzi kulo anguniki bomi. yes. Umoya unguniki bomi. Xa engekho umoya engcwele ubomi abukho. Ukhonza nge-emotions, ukhonza nge-feelings, because umoya engcwele akekho. Xa ikhona umoya engcwele khona izinto engamele uqambe kuzo because umoya uyathetha. But xa umzalwane okhonza nge-emotions, uhamba ngokwe-emotions zakho. Xa kunetha uyalala because kuyanetha ziva ungathi. But umoya engcwele nguye osiqhubelayo. Haleluya. Umoya ungibo. Xa engekho umoya oyingcwele senza unothanda siphakathi endlini kaThixo. Xa ingekho umoya. Xa ibandla lingenayo umoya bakhona isiphithiphithi. Ngoba umoya engcwele nguwe-order. Uma khona ingxoxo engapheliyo ngoba sikhonza nge-emotions. Xa ungenayo umoya engcwele ubona abantu bengcono kunawe ngoba benayo umoya engcwele, uthi ubani uzenza ngcono, awunayo. Xa ungenayo umoya engcwele abantu baqala ukuvutha xa ubona. Bayawuthelisa umoya ngoba kaloku kuthiwa siphakeme ngenxa yabantu abangenayo umoya. Uhlala njani khonza nge-emotions. Umoya ungibo. Phila ngomthetho wenqawa. Uthi apha the message, the Lord always ended up being used as a band-aid to sin instead of a deep healing of it. Xa ungenayo umoya usebenzisa umthetho wenqawa as ibhandage lokukavarisha isono sakho. Khona abazalwane bayona kodwa bazimela ngeBhayibhile. Umoya ayikho into engalunga umoya engekho. Haleluya. Umoya ithi apha uYesu weza ukuzokwenza into yayiqale umthetho. Imithetho yayikhona, imithetho kaMoses beyilandela, kodwa ngenxa yebalisono asidingi imithetho kaMoses, sidinga umoya engcwele.
Xa umoya ungekho khobomi. Hallelujah. Ndisikelela kubongqina kaSisiya xa isithi wayavutha enkonzweni kodwa afika beyento ehlukileyo. Xa kufika umoya utshintsha ne-character. Xa efikile umoya into uyayifani nento oyiyo ngoku. Xa ungawubona umehluko zikhangele. Oh God. Ingabe yintoni inkosi leyishota ngoku? Hallelujah. Hallelujah. Cela siye kuRoma chapter 5 verse 1 to 5. Ngoba-ke sigwekele njengomaselukholweni sinakhala kuThixo ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu esaba nako ngaye ukuthi singene ngokholo kalulu babalo simiyo kulo sikhanyise ngokuthemba usuku lukaThixo. Verse 5. Ithemba-ke alidanisi ngoba uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. Luthululelwa ezinhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. Xa ungenayo khona izinto ongazifumaniyo ezivunyelwa ngabangcwele. Ngoba yikho into yokuthulula. Uthi zithululelwa kumoya oyingcwele. Sho ukuthi umoya oyingcwele uwenza as a communication system kuwe namazulu. Awukwazi ukuconnect umoya engekho. Hallelujah. Khona izinto uthi ungakwazi ukugqithisa because ulinde wena ube nomoya. Amen. Bana bethu siyasindiswa sivuthe ipasika ngoku. Imimoya yethu ivuselelekile. But abanye besophinde besebenzise iphinde ezikoleni umuntu aphindawo umoya ekho. Uyafunwa umoya engcwele. Ungamfuneli bantu umfunele wena. Ungamfuneli ba hayi nami ngifuna ukuthandazana nalandlela kabani. Nami ngifuna ukukhala ngifuna ukuthi uyafunwa umoya engcwele. Uthi noma usaziwa ezivini angene umoya. Sibone ukhuthele kumoya engcwele. Impilo zethu singamane zijikeleza endaweni enye. Akekho umoya. Ndihlale ixesha elide ndisindisiwe but impilo yami ijikeleza endaweni enye. Xa ngibheka nendawo imali ngishota ngomoya. Xa umoya engekho ngathi siyadlala ngoba akekho umoya. Siyamdinga umoya engcwele. Umoya engcwele siyamdinga. Siyamdinga umoya engcwele. Uyafunwa umoya engcwele. Umfune kungekho mnandi uthi bawo I need the Holy Spirit. Oh, yes, Lord. Sekungavumi but Lord I need the Holy Spirit. Zikhona izinto ongazicela ezibonakalayo but uthi mazibeka I need the Holy Spirit. Ngoba ungumniki bomi. Hallelujah. Amen. We need the Holy Spirit. Ngaphandle kwakhe zininzi into engingakwazi ukwenzeka. Hallelujah. Ungumniki bomi. Ewe sisindisiwe singabazalwane samamkela uYesu but umoya xa engekho ngumzalwane onacharacter.
ngibonga. Hallelujah. Uthi Thixo ngifuna uthi Yesu ayithetha nalapho umama waseMaria uthi likhona ixesha apho kuzofika abantu abazomkhonza ubawo ngomoya nangenyaniso. Ngabe thina simkhonza ngantoni na? Simkhonza ngomoya noma simkhonza kuba nje sesilapha? Amen. Uthi ngifuna abantu abazondikhonza ngomoya. Are we those people abafunwa nguThixo? Singaba? Amen. Uyafunwa umoya. Uthi somfungile umoya ungaboni into yenzekayo, uyalindwa. Akazufika kuba kuthande wena. Uyalindwa umoya. Ungamngxabeli, uyalindwa. Hlala ukhonze ngale pace yakho. Kodwa ulinde umoya. Ungalindanga into eziphathekayo, kodwa ulinde umoya. Hallelujah. Uyalindwa umoya. Amen. Cela ufunde lo phakathi from verse 3 to verse 5. Ngaphezu koko, sikhanyise ngenyamezelo ezinje. Sisazi nje ukuba inyamezelo zisikhalisa ukunyamezela. Unyamezelo ubonisa ukuba sitikithekile. Ukutikitheka-ke kudala ithemba. Ithemba lona alidakisi. Uma uthando lukaThixo luthululeka ezinhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele asinikiweyo. Amen. Sikelela nanda kuba siyavuya naxa singena kwi-troubles. Umoya xa ifikile uthulula ijoy. Uthi noma kukubi but uvuba kumnandi. Uvuba kumnandi. Ngenxa kamoya. Xa ungenayo masidibana nawuqubile. Ngoba umoya akekho. Uyathuthuzela umoya. Xa ungenayo umoya khangele, umlinde. Siyamdinga umoya engcwele. Hallelujah. Uthi asivuyi kuba kumnandi but siyavuya naxa singena kwi-troubles. Ngoba umoya ukhona. Abaninzi xa bengena kwi-troubles bayamxela uThixo balo. Ingabe ukhona? Bayamthandabuza. Xa unomoya awuthandabuzi. Hallelujah. Xa unayo umoya kho kuthandabuza. Ngoba umoya sisiqinisekiso. It's an assurance from God. Xa ungenaye uthi umoya oyingcwele wena, what is your assurance? Yintoni ithemba lakho? Because umoya is a gift from God. A assurance. Hallelujah. We need the Holy Spirit. Siyamdinga umoya oyingcwele. Ayingekho umoya kuyonakala. Kuyonakala xa ingekho umoya. Zinto azihambi kakuhle. Physical or spiritual. Ngoba akekho umoya. Siyamdinga umoya oyingcwele. We need the Holy
We need the Holy Spirit. Xa engekho umoya siyabhadula. Xa engekho moya xa engekho siyabhadula. Sihamba singaboni. Ngoba umoya xa ekhona sine-guidance, sine-direction. Xa unomoya wazi ukuthi into ingekenzeki, athi umoya uzogqibeka pha. But xa ungenamoya uzibona sowugqibekile because ayikho into ekhuzayo. Amen. Xa ungenamoya nendlela le yokucinga iyalahleka ngoba umoya akekho. Kaloku ndizama ukuziva. So you want to embrace yourself. Embrace yourself with God. Empower yourself with God. No, it's woman empowerment. Empower yourself with God. Engekho umoya siyabhadula. Siyadinga umoya engcwele. Singahlali sikhonze nge-emotions. Sibe serious nge-feelings. Athande thina siyokhonza. Athandana ndiyavutha. Athandana ndizoba right. Hayi! 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 Nathethi ndathula. Akendathula nto. Ndiyazabona wena. Kuphi umoya? Kuphi umoya? We need the Holy Spirit. Jamani, nisikieni hapa sasa nisiachana. Ngoba akekho umoya. Hlala iminyaka kanti iyadlala, umoya akekho. Minyaka une-direction. Kutheni umoya esinikiwe? Funa umoya. Funa umoya. Funa umoya. Kutheni wasindiswa ngo-1990 kodwa ujiki usenjeya uphi umoya? Funa umoya. Uyafuna umoya engcwele. Uyafuna. Uyafuna umoya. Xa umoya ubhadula nje, awenzi noma kanjani. Oh, yes. Awuthethi noma ngoba unomoya. Iphi into enqandayo? Singamcima umoya. Khona abanayo umoya kodwa bayamcima. Usanomcima umoya. Uyangena umoya. Hayi, abazalwane bazothini xa umoya. Yena umoya uthini xa usenza kanje? Nto yokuthatha umoya. Awuzange athathe umfundisi lapha. Awuzange abadleli lapha. Awuzange umoya. Oh, yes, Lord. Abantu bazothi phakamile. Kutheni wena umoya. Umoya. Ndivele ndazibona sendenzile. Umoya. Nikeza i-direction. Unomoya. Uthina le yenziwa ngabazalwane uthi umoya akavumi.
kodwa ezincinci. Siyacela umoya. Siyacela umoya. Khona ivesi elithi anazi na. Xa umoya sithi yenzani kanje ningenzi. Sisono. Eso. Sisono eso. Sona yonke ibonakala yinto echasene necebo likaThixo. Yinto against the will of God. Xa intando kaThixo in this very moment isithi manhaka umntu ndingamhaki. Ndonile. Ndiyamcela umoya. Asingamcimini umoya. Siyamdinga umoya. Asiphuma kule Pasika. Asikodwa simphethe umoya simncenge umoya. Masimncenge nomoya. Singavuthwa komzuzwana. Thoba Yesu sisazulu. Ukita. Ngeke sisezulwini. Kodwa umoya. Umoya. Hlabelela kakhulu ngeke sisezulwini. Singenayo umoya. Ngeke. We need the Holy Spirit. Siyamdinga umoya. Mntwazi uba Nkosi kwakhona uchubuka kangaka umoya. Umoya wengcwele ukunike. Akhona umoya akhathi zodwa. Akuphithizeli. Akhona umoya. Unike umoya. Silapha ePasikeni sinayo umniko. Sinayo nawo umoya. Ngabe siyamfuna nawo umoya. Ahle lapha nabazalwane. Umfama nonke ngiyafana. Kanti awunayo umoya. Funa umoya. Funa umoya. Awufumene umoya ungaciki. Ujonga abantu babazothini. Jonga umthetho umfundisi uzothini. Itshomi zami zizothini. Qala kuphani. Umoya wengcwele. Masingamdowngrade simehlise kwilevel yethu yokuhlala. Umoya. Xa abanye umoya akhalisa wena ungakhalisi, musumdowngrade umoya. Umoya uphakame another level. Esingasoze sakwazi ukufika kuyo. Which is why we need the Holy Spirit. Umoya ukufundisa ngendlela yokuthandaza. Umoya. Umoya asifundisa ngendlela yokuthetha noThixo. Umoya. Besingenayo umoya. Asinawo umoya. Siyamdinga umoya wengcwele. Siyamdinga umoya wengcwele. Sohlala uphule umnandi nekeyboard. Umoya engekho. Hlala, sohlala. Uyamsebenzela ubuye umoya engekho. Wengathiwa mama xa usilivezi. Hayi. Sithuthini umoya. Hayi wethu. Hayi umoya.
umoya. Umoya. Moya wengcwele senza sibe united. Moya wengcwele yasihlanganisa. Uthi noma khonzi naye kodwa mawudibana nomzalwane noma kwenye incawe uxhusa khona umoya. We need the Holy Spirit. Let us be led by the Holy Spirit. Singing by the Holy Spirit. Asingazami kuziveza bakuvele yena.